whakatawhatu se whapoponga o tala mai Ausetalia le Radio Samoa. E le taumata a whai ai pāsia ma whaamaluina o se tala fia lea mo le toa tele o se whaamama avenga foi I a inga taitasi pe a fua le tūranga lo iei nei le soifuanga. O le sou fola ia le vanga whai le green I a tau fia mo le lua tausanga le toe tutongi ino rent I le atunu o atoa se I toe whaatanga ai tupe maua tangata I a toe iei se tūranga le lei. Ma wa mana na o foi le green ina ia whaia se whainga whaatapulaa o se si itanga I whale maututongi pe a whai ai mai ale lua tausanga lea. Sa unora so upo le green I mata uptau whale maututongi o le teimine nei wa matua I le ma whai una tau fiofi. Le alu ilunga o ia tau mai whai tau miliona tangata Ausetalia o lo whea ngai ma ia whainga tai le teminei ma se I wanga na wa whaia e se whaatatau ale malo. E le tau mate, o le a tere a inga I leini mena no fuai, ma o le a vaia fo I a inga ina no fuai la tu ta vale. I se tusu singa le 7 News I le mata upu leo o ta wai, I le se fururua masina o mai ia junior tau sanga nei, e iwa tesi ma le tasi pasene le si itanga na ia I tau o fale maututongi, I le tere o ai I le atunu, ai se furu tesi ma le valu pasene si itanga I isi fai tu. Olo wala au fo I le green ina ia whaamuta loa, se whainga ua whaingoa I le whapertania no grounds evictions, lea ele tau tuuina ne ai le landlord se mafua angata tau, e ave sea mai eini tangata maututongi mailo na fale. O se ripoti tarua nei I whare maututongi Ausetalia wa ta uai, wa taunga tā tele whare maututongi, wa tau fiai maisi tangata, mai ne mei atu isi se te te oro mauai awa noa whainga nuenga, e siri atu ona le lei. Wa whailoa le palemia o Ausetalia Anthony Albanese, whaamatalanga o pito na tamai o le suenga sa whaia le komisi I le fuafuanga o le robo-debt scheme pe ona whaangai o ia le whainga malo taluai. Hailoa Albanese le ala tafitu, wailoa neia le sa ora awala nao ina mai le scheme lea e tusa ma le fitu lau 5 miliona mai tangata. E tolu se lau varu surtasi afe tangata nao ina mai le fitu lau 5 miliona. Ma lo mau wa ile malo ile teminei e sa idea le mea moni o le mata upulea. O le mata upu sa whai e le whai unga le whamsinonga le lua se fulu iwa. E wha pea e so tu la fono a ele imanino lava se wha marmala manga ile pare mia le temile o Scott Morrison po o ai tonu tu wa ia a o ai fo I minsta sa si la fia lea wha le tonu. O se whainga sa whaafetau iai whaamaunga o le tangata mai le Centrelink po le ofisa o welfare, whaatasiai ma whaamaunga mai le ofisa o la fonga, mai lo aipe ai tā lafu le tangata I le malo o na tatau leo na toi tatongi. O sa unua la le pare mia I le so, o le aso sifuru valu le masina o aperila o le tausanga fau dua whelua tolu, e te tauna o atu iai watu ina mai le ripoti a toa le mata upule nei, mai le komisi sue. O se unungane I mātutu e siria marita iwa sfutau sanga o soifua le wa whaamaunia mai, o ila ua ia na mau atu o maririu te tono le nofuanga e tausi aile au mātutua o le Retirement Village I Adelaide I le Astonanafi e peona ripoti atu e Tala Fou. O le mai o suenga na whaia I le Astonanafi ua whaamatu mai e ilua sa whaamtalanga o le mata upule nei, o lo masarumia se whaalavlave ua whao o ile o te le tama I lona to o lua, ma toe whaamuta ai malona ia lava soifua I te tono o le nofuanga. Te ala I tito le valu le tau ana nafi na wala wana eile o leo le mata upu le aina ua maua atu se tasti lau whainga nuenga si unungari I sia ua maari riu. Pe maina mua I o atu I le ano fuanga mau mawai le fitu tau sanga taruai, mai o mori maua nisi o la atua o iau mau whaatasi le no fuanga lea, wha peo le tinasa le a tolo na malosi, pe ua ato nei le tolu masina, a o le tama sa ma tele la vaina va aia o wha noa noa ma mawhatia. O lo wha ia pena suenga a leo ma ua wha pe fo I ona longoina o la ainga I le wha lave. Ua wha mawina se ngau o tupe mau al company vale le Ausetalia le Qantas e lata le 2 piliona ma ua atoa ai fo I mare tolu tausanga so o iei per company le turanga lea o le lusi o tupe maua. O lo whaamatala se pepa whaamatalanga ma le company o a fianga lava le Delta ma le Omicron le ua mafuai a toa ma le tau o le toe amataino o whainga malanga ina ua mae avavao ma sao le whaamai. Sao no le ofisa Siri Alan Choice e a tu whaatasi tau sanga e tolu o tua nai e ilo aio lau whainga a toa tupe ngawar company wo o le 2.5 piliona. Na sao no foi Choice o se tasi o whainga tā o na o le toa tele lau whainga ruenga wa apalai mō livi ma o se whaafita au di tele lea e maise o le ua whato ato e a mata le leia na whainga malanga. O le masina fōu e manatu le ofisa Siri se tauna o atu iai o toe fōu le company le tūranga e masan iai a o le o mai le teimi le wha mai COVID se fulu iwa.
Ma le tala muli o Tawera Kerr Barlow, le sa taalo mua le All Blacks, le wasi di mai fia taalo mo le Wallabies, pe o na nginga i ripote le 9 News i le so. O Kerr Barlow, lu tolu sulu o tausanga, so i fuane me le pone, ai na me i atu i Hamilton, i le se fulu tolu o na tausanga ma taalo ai mo le Chiefs, taalo foi mo le All Blacks, mai le lua fes fulu luanga i le lua fes fulu fitu. Sa hao fia i le au na manu malo i le ipo lalangi le lua fes fulu lima. I le wha maa o nisi o tūra whono le World Rugby, wa mawhaia i nei una whaise suinga wha wau maa loa tamata alo, i le mai o le tolu spuru ono maa sina e reito e ta alo. E iei maisi tūra ngai au na sila ia i peo anga wa au mātua. O ni suinga a whai e taria o le aveai Kerbalo, maulua i tamata alo e whai e le suinga nei le vau au e lua i le Tier 2. O isi ari i ta alo e peo Israel Folau, Charles Piutau, Nen ta alfoi mo le All Blacks, malakai whekitoa ma o Christine Pulu, na mawhai umoa e o na suia e ta alo mo le malo tonga. Tala ia radio Samoa mo le nei awauli.